Ini kedua dashin Meghalaya bagi pedang sembahyang piba roh syakatuk khubor mentah ke step. Syuabain page ki khubor ki babnya nginya petrai kimat bakongsan. Sam Menteri Rangba kondak di sama iki dulis zakat ki absan ki long yen hatura ongru bakajing biang di kot isla kawan ra ekajing stem mat national. Pingsan usembut Menteri Rangba ubak Preston Pingsong ya ke public hearing ke Sri Semen ongru bahaban penlong ya ke public hearing amal kedai kejing betak kecunduan ke an om bala menteri ya ke projek. Ni ke huri hura ke wajar halor ke public hearing ke Sri Semen Haiz Jante Hills namar kejing pendan kam le air sat mat ki kulit hadian domi jing ke syak hayau umpleng. Ong Menteri Rangba duk keri Narendra Modi bagi sarkar ke pinbah penklan yang kerukom penlong eksamen katkung ke teknologi buat banjir yang kejinan kam mungkin dikena ya kalawai di samla pulu. Bat wan pai dian kelempung lek kai duran kap sesilong. Anya ai dan dikin hon lek kai baklan yang kejela minta kesni anya kun ke silong najong bat kenong se. Mintang inya paiswa shiki khubor na keleng kejela. Menteri Rangba kejela ukondrat ke sangma ulah sami ki dolar kendau syar persandili kilong yeng ke belah sak slam hak jaka jangka sorkar badai terai da ketena GED hacinap aslang tura da ka baai ki ka hok jing long terai ke kendau ka ba itu da ka an. Ula ong baka jing pinbet iki kam jaka kan long tang da kemit jing menjur jang kinong song shnong pat ula batai bagi dolar kendo kilong kadak jang ke burom pat ka jing itu ya ka hok jang ki paiba. Hakan ni gesni Menteri Rangba kontrak sangma ula kren ru shaphang ki projek ki bratmu wan pentrai hatura kintup ya ka convention hall baka jing lek kai national games ka banlong house nem arjar arpunyo. Tak na main rakabak hamba sokat na aru pe implement ka na al sini political leader rang block ni leader rang jamaina party ni dah leader rang jamaina bad sini officer rang bakar rakke kam ka jo aru mong so patte betul ni manderang ba na main takchaka talo je solution ko chka rabai na ha Hai the solution perfect sana pa amo ay ba kana skina mana sabar tangin minus nga premium ko kamgin minus nga mutsiatyan na tangkap sa report gin yan nakapa problem din to makin maina rakapa problem mo de simple solution ko de manjama tang issue sa ko nina nga niyam lang ko oray mong niyam ni kriyat sa kap na nga o di man simple cha yan ang po dalo si sakit na simbang ba support ko na araw dalo na simbang ni support ko na niya sensa ya kamba dalo susukan ang so tasyo Usimput Menteri Rangba kejela Preston Pingsong ula pingsan ya kejing pinsngau pat ba ni public hearing halor ke projek ti motion jangka Sri Cement Halom Serman East Janja Hills. Ula ong bagani kejing pinsngau pat ba kalong ke badan kam kat kum ka an bat kamut setia bala minjur ya ke projek. Ula ong bawa ladan kat tu kat ni teli ki seng ki persya ya ke projek Henry buon ru ki nong song snong ki kersan ya ka namar ki jing yok kam ba kejing kieu ka yok ke kot. Ula ong ru bala batha ya ke bor Sinchar district ban pinne ya ke sup kesan ha ke por pinlong ya ke public hearing ba ula ong ba on board denti ya ki baro ki kindon jing ya damariang bat ki kindon an on board ringhi. If you read only from one page, it is like that. If you go from the second page, massive demand also that it should be there. Not only demand to cancel, but a massive demand also to go ahead. You understand my point? So we see, because see, hearing is very important. Ultimately, through hearing only you can decide things.
Because as I said to you, there are people sometimes, they talk about environmental issue. We are equally concerned about this issue. At the same time, environmental issues is being taken care of not by the subject of state government, by the central government. The act is very strong. The act is very clear. We cannot bend even a single clause on that matter. Okay, so therefore, if you talk about the environmental issues, everything is there, black and white. It has to be complied. Kesorkar Jilla Kalabatha Eka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited ban pindap eka subway halait lingkot ban pili biang eka letkawan hasurok Shillong Dauki shwakash phau tarik nailar. Haba krench kilap hathai khubor hadien kaji kendu ban bishar gi project surok bakongsan usimbut menteri rangba ubapet eka tanat PWD uba Preston Tingsong ulaong balapatha eka company ban pintikena po an pili eka subway ban yok pindan kam ki pajba hapo kadai kabor balabo kalit kawan cekithan bapindan kam eka teka surok kalasak tak jur naduk bajia jing tua khindo ko bajur hau benai baladep hakate ka jingai lang la bisharu eka jingai sapriang jongka high speed corridor bat ki wei pat ki project surok Hagaro Hills. We have a massive detailed discussion on the progress of work, not only Shillong Dauki, but also we talking about the different projects in the state of Meghalaya, in Garo Hills, and then again even the high-speed corridor, and then Shillong Dauki. As far as Shillong Dauki is concerned, we have taken a decision that NHIDCL has to complete that subway construction by 10 of August. By 10 of August, we have to, by any means, reopen the traffic movement from that portion where the route was disconnected. Okay, that is number one. And then about other issues also we discussed, and then it is resolved, including Garo Hills. I think Garo Hills projects, which is undertaken by NHIDCL. Thank you. Hashwa ba kajing pinsngau pat ba ni public hearing kaban pinlong na kabenta ka project pinmi do bilat ka Shri Cement hinin ka janmiet kalami ka huri ura hayo umpleng East Jantia Hills hakani ka janmiet hadien bagi pulit kila siat yakale air pinsat khmat ni tear gas ban pinparai ki dukhot ka hima sutanga Youth Federation ki balaya lum ban khanglad ikitu ki bakinno baki wan na shabar ka than basak ta banlet ka public hearing ka banlong menta ka sni halor ka project Shri Cement Halom Serman ke HSYF kalau ong batang kinong song ka hima sutanga ki badan hok banyi shimbenta hakani ka hearing kalau kino ru baga company kalau wanra ikinong kushan na shabar ka hima sutanga pa kalau ong baki pulit kila pindan kam da kabor kat baki dangdan ha ka jinge kren ka federation kalau khot ikipat ba ka ilaka sutanga banyi lumbenta ka step bandai shimbenta lang ha ka public hearing nang proud je Imeliang yang kami kontrol yang LK setengah, mat ke hima setengah federation le. Dia pelangi ni ha umpleng market. Di bentau ye kod ye wer ye ki perlok yang hino song senong yang LK setengah. Ye pelang bru ni kenang ye mi hejo por ye le stay taw we penman ke public hearing. Bar kam jo le hejo por naba kam ke kontrol yang LK setengah we em ki taw yang Di ide snyaw de em ka hok yang le. We lai hatai we pun snyaw ye te ijing yang Te kar wadang yang wan gi polis ada ke grup yang ki manwan ki klem aperdi wadang tinggi klam ki te ki pensnya ki te ida wa I assemble ini andre wa sausi ang wa ki polis dapat da kawang ki beki tear gas beki bom da yok ni semua wino tlau dak ochin wa kawang ki da pedung la bom aperdi yang ipai ba bad em le wa munso bad kali motor le da boni wa piak yit te kami kejingile kadang kata yo wa untuk ada kejingile haperdi yang ulai hatai yo prisnya itu jingile yang andre yo wa kejing percaya yang ke sarkar utamborno ya kata ke public hearing setiap percaya pelai baik ka diwa khanglat am ki kon yang LK setengah wa em hog prisnya itu jing yang
Kejanja Students Union kala kinno baka kali kit nongpang bat kakinhun ajing yarap jong keseng kila syak thompor hakipat bhur kat ba kidang lej ajing yarap haiz Janja Hills hakamit sengi balang. Kat kum kejingkam keseng ka kali kit nongpang kadang dan halinti banet ajing yarap iki brio baminsau na kadau kejing pindan kami kali air pinsat khmat netia gas hakaba kala syak pinjulor bat unongnya ya kali bat kinong ajing yarap kila syak thombor. Keseng kala kinok ruk ba mene ke step hakapor Henry BJA kiseng bhalang bat kipat ba batmu ban let kejing pin sngo pat ba ne public hearing jong Shri Cement kila syak bat halat tong seng hakabai ke surok lati knang ban pakhang ye kejingnya jengki kali ban nampoi syaka jaka ba pindong ya ke public hearing. Tai terkabit dikecat orang riok kali di leban na. Taman kabit dikecat tapoi hatai. Ta arti bi katang ni tetang itu pandang ni idam kap luti. Tetok ijo sang pinong khmat dia ar hodet. Dulu pelki juga. Dia arti dia lai. Dia dukan ni situ dia dukan chai. Tetai khmat le arti arje de pat tangi khut le arti ar lai de. Itu asa. Perdam juri ki ni bahai ki balik iklam satu tahu ami I nong belas ni. Jadi sikit teklam diklam nong. Pelak luti tangi I berpeliki di leban. Oyo tele ayam ni teman RM hok ile amni sa I beduk. Tete terpari pi bisnya phabi ba dia ile percak lagi nang banala I yuran ni I beduk. Keski kabalai jongka dorbar mang tingka bekerpang jongka Garo Hills Autonomous District Council kala saki ya kejinya tai ka baklut halor ki babun ki mat kintup ya ke electoral roll kerpang ki not scheduled tribe ki service rules pat ka GST hakaji ya tai halor ka jing dawa bandan ka electoral roll kerpang ki MDC ki la banjur badan kam ban pinlong shwa ya ka jing kren ba jing slok ka bakham jing yar ba ban poi ka jing minjur lang shwa ban pin kala ya ka nu ka an ki dukhot ka ying dor bar ki la pin pawru ya ka jing sokhya halor ka jing wan buhai shnong jong ki brio na shabar ka jing ada ya ka hok ki riolom trai muluk pat ka bor badai ban ai ki sir not scheduled tribe hakani ka dor bar la mi ru ki jing kli halor ka jing pelai pisa ka bakot chaka arpulai point henry phau lak tingka na ka pla tingka jong ka GHADC wala sakhi ru ya ki jing tai ka bakhlut hapadeng ki dukhot jong ka liang sinchar bat ka liang persha Kahinyo Trap Youth Council, hinin kasngi ka pinlong ya kajing ki habar jang ka office rekam u Vice Chancellor ka North Eastern Hill University, da ka badawa ya kajing resign no jang acting Vice Chancellor u Professor Saroj Kanta Barik. Kaseng ka kino ba kajing thung ya u kamlong kat kum ka kindon balabu ha ka Nehu Act. But ongru ba u Professor barang ba du u Professor R. Kongsder u badai na ka Department of Anthropology uday banyo ya kani ka kam ke HYC kala IT ya ka dor khas badawa ya ka jinghya shuki no jong Professor Barik baru ong bakin nang perkhat ya ke ga sin jam bakin chim hadin ka jingya kindu bat u lasngin kong Kaliang jengka Youth Council Education Cell CC minta kasih hadian bab li limbat lak KHUBOR ban kaliang jengka sangkni limba presiden baru KHUBOR menen layo ban bu ka jeng thua angte ko office jeng governor ba layo ro ban yekedo ban governor ban race ya ka kawai ni issue ka ba yedai bat ka ni ka North Eastern Hill University ka bidai bat ka jengtong ya ki acting VC hang ya po ka school ba ni kalian juga sangilah konkret ke jeng thua bidai ban bu batu office ya community banyo banyak kremar khmat rai la na kada bo hapan harus pokok kata kalian keseng ila thai ki nong trai hami mo staff pan kin ai ka appointment bat keseng ni kedu markmat dulu last monday hukum ko appointment letter ro jongli la reflect ba uni de second most senior professor apa ke school ba ni hu ka ba pri ba dan ki wei ki professor ki bahaswa ju ki belong sunya
Katong ko jingtip na kaseng liyo jingtip baw dan I Professor S Lomsder ibadai senior most professor naka Department Anthropology. Ini dia belong capable but pensimti ya kani kakam mo kaya ka susi kalong ba nakaliang jong ka university kamsim la follow ya university I have the statutory provision bede ban follow ka ban recommend do ta senior most professor ban long de ban chatung kum acting BC hamnya ko ka school ba nihu. Ka Committee on Public Undertakings jangka Meghalaya Legislative Assembly kalalap iki jingbam bet ka jing rekam iki skim Sobhagya pat Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana ringkat pat ka jing bishar yikam yakiram gisha jangki public sector undertakings. Kani ka committee balalam khmat da Charles Marngar ka committee kala batha ekatanat boarding bakan IT ya ka kaipot babanya hapo shibanai hadin bakalalap bala pelat iki pisa claim ka jing bishar banya iki kot kisla kumbade bandong kat kum ka kindon. Ka committee kala bisharu iki ram ki badang sa jong kat to kat ni ki company kala batha ban peteng ban khile kini kiram bakala pinpaw ka jing snokia halor ka jing tuna ki transformer ha ka to ka ni ki benta jang ka jela da ka banjur badai ban pintikna ba ka jing yo boarding ki paitba kam dei ban thut Department MSCM Jebris Private Limited Bernihan. We had discussed regarding the repayment of the repayment period has been regarding the loan repayment. The loan repayment is very poor, like the principal amount of this loan is 61.94 crores, and out of this the repayment has been paid till today is 23.98 crores, and the remaining balance to be paid is 29 crore, and the last date of the remaining balance is in the month of August 2026, and from our committee. Minta pa nginya pai sa syagi khubor na kileng kari. Menteri Rang Baduk Keri Narendra Modi ula ong baka sarkar kadang yai pen klanya ka rukom penyai ban tho eksamen hakari kenang banyo e ka rukom tho eksamen ka bakhuj basuba bat ka basai u ong baka yeng dor bar thau an kala menjer ka an ban perking ye ka jing like tu jangki jingkli eksamen bat ru banya dai ka lawe jangki samla pule Menteri Rang Baduk ula banjur ru ye ka jing dan kam jang rukom tho exam da ka technology ki an baklan banya dai ka jing like tu ki jingkli bat ka jing benchitom ka bating e ye ki brio badon kti ha ki jing like tu ki jingkli kenang ban pentikna ba ka jing straight tom jangki samla pule kanom sep a bat bante ye ka viksit Bharat. साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग उन Mintang inya pai sa syaki khubor ye lek kai.
Kalimpung yelek kai Duran Cup pasis pak lai pusan kelawan pai biang seselong haringkat kejing yelek kai football Bashirham ha ke basau teli kikin hun kin yelek persyak banjok rung cakakela bebut. Kikin hun nak kejela ke Selong, Lajong FC, Kanong Set Sports Social But Cultural Club, Bat Kelang Sning Football Club kin yelek kai ringkat Bat ke Mumbai Football Club ha ke Group E ke pandek kai Selong. Hakajing lek kai ban sedang jong gani Kalimpung anyo i hakajing kun ke Selong Lajong Football Club persya ekonong se SS bat CC minta kesngi ha Jawahar Nehru Stadium. Pulo Selong ke ban sedang ha ke por San Beje Janmit. Kajing rakhi ke World Hepatitis Week arhajar apun riu kalong kerpang ban pin sngu thuk pai ba chapang kajing pang hepatitis kajing pang ke bakta ye udok nut kapang pedeng jong kene kajing elap kalong ban pin chlor ye kajing test nok kloi kajing aitika kajing dana kajing pang bat kajing sumar ha kapor ke babiang haba kren bat ke DD News Meghalaya u Dr. Pin Khambor P Lingdo u State Nodal Officer jong ke National Viral Hepatitis Control Program ula kintu ye kipat ba ban tip hash phang kene ke jingpang chapang kene jingpang ban shim ya kila jingeda ban pinduna ya ke jing sapriang jongka ya mentang nya snap ya ke jing kren bat i doktor halor kene ke phang kani ke jingpang hepatitis kadi kata ke jingpang ka bakta yo do not ma te kibun kita ki bakta yo do not kawe kal aban long na ki khnyang jingpang pat kawe kal aban long le se bangi ba mi jingbam ki ba mensau ba pen mensau ya u do not kal aban long kum ga habang idi iki kiat kum tatar te kum bangi phai man ta usnem ru ngi chu rakhe mana usnem kam tam ha ka ar pratrik ubra banyo chok mana usnem kum chu usnem ru ngi rakhe ya kani ka sngi kum kata ka wal hepatitis d ka chingi rakhe ya kani ka wal hepatitis d kadon kata kalong bangi ken mau ya ka sikha chong we na ki ta real pau khmat real don nam aneu ta unong pun ko unong pun khia la neu doktor bangi ong ta doktor baluch ma uta u neu doktor u doktor u balatai pun ba ki kam ka bayade phang u do not ba kham tam e ni ken mau ya ka si ka sikha ka chong u namar balai namar ba u neu doktor u lala ban wanra ya kan ka chingsem la ne ka chinglap ya kan ka tika ka bangi ong mata ka hepatitis B vaccine ke padena takada ku menta ka usnem ro kadana ka chong ka thim aktin pharengi ong hepatitis let's break it down kadba aktin khasi pat ngila ban ong kari ka chingpang stem chong do not tongin pen praya ka ke no la ne ki e kita ki lat kelinti ke ban pen bahai u do not da sha bangin tip kita ngi dem suthu ba ka e ka chingchai kam ku chong do not u pen mi ya kani ka ksang kani ka ksang ka yarap ban pen terlihat ya katuk ka ni ki chingbam la ne ki bam buwan ke bangi ba man kasngi kabar pat kalong bau niu do not uyarap yangi ban penkhoj ye kita kechingbam ke bala balong ki basnio la ne ki toksen nakten phareng ha kaba uyarap iki ban weng la ne detoxification bat kumcho ro uyarap yangi ban penmi ye kita ki bor ne kita ki kenca ki we par ki vitamin ban long ban pen prai ki bakinong ki babit baki bantai ya kamet ka phat ka chongi telarangi pha si ki bam ki di larangi perkhat hoi ban kong kalong ba kaktin ke chuang ba gede ban kia ye ki e ki basnio gede ban mi ki e ki basnio ta ki e basnio kemur lada subu kala bandi kencabam kadi khamtam e kakiat ka bangin pe akani ki por ki bam tam ka ba kta ba hayu donot teng lada ngi pe bon ki brio chung long kha kaya imlang ka sala ngi chu e ba ki brio ki di palat hadu kata klem bam klem di isu bat ki di hadu kata hadu ba masndi itu ki brio kelas sedang no ban thangyong ba ka tu ching changyong sigi ka penpa ba kal adon ta ka ching slot apo do not kai ta kalau ka e ka men ka khubor kalong ba khoi lada ka de na ka daw ka kia ta kia na kata handai lada ka de pat na ki benta ko mangala ong ba ka de nam ta ka ni ki khnyang chingpang ta ka mut gi ban tip ko mangala batai ba ki di ki don ki lat kilinti ke ba ki la ban pensapriang ni khnyang chingpang ka badan kam hi ko ba ktin ka ong ba ka chingyada kalong ka ba kham koridor e banyak chingpan kia ta kamut ngi sutu bagi dan kilat ki cingada ki bangi la ban le kamut ka ban kong do ka de bat ong em ya kitu ki cinglong na ne kita ki e lenti ki ba niu khnyang ula banyalam banyo ya kani ka cingpang kai bar kum chu ro ngi de ban le pha sumar ngi de pha pai la ngi yo wut khnang ba la da klak ta yu onot kamut ngi yo ka cing sumar ka ba piang pura ka ba wut haki hospital jong ki ba pher ki ba dan lak kala balong le se ki hospital sarkar ne ki hospital balong ki brisbane
Minta pat nginyepet ya kejing long jingman ke sun beneng hakeleng ki benta jong kejela. Hatura kajing shit jing kriat kesun beneng ke bekiu ke long lai puai degree Celsius pat ke bahyar ke long arpulai degree Celsius. Kajing skam ke hau-hau ke long kendai pulai na ke shispa. Kajing hap slap ke long point kendai milimeter. Haba pai pat shanom ba shalong. Kajing shit jing kriat kesun beneng ke bekiu ke long arpusan degree Celsius pat ke bahyar ke long kendai degree Celsius. But kajing skam ke hau-hau ke long parpupra na ke shispa. Kajing hap slap ke long arpuai point milimeter. Kabahajawai pat kajing shit jing kriat kesun beneng ke bekiu ke long 8 degree Celsius pat ke bahyar ke long kendai degree Celsius. Kajing skam ke hau-hau ke long kendai a na ke shispa. Kajing hap slap ke long milimeter. Kajing batai lupai kajing long kesun beneng hatura shilong bajawai kelak bandan kajing hap slap bermenu mala bat kajing tiet uperthat haki babun ki jaka. Syabangin pun kun no ekani ketuk khubor jengi mentaga step tenginya pet yang sisi niki mat berkongsan. Sam Menteri Rangba Konrad ke Sangma yaki duler jaka syaki abisan keli kilong gieng hatura ong ru bakajing biang kikot isla kawanra yakajing smells can bat national. Pinsan disebut Menteri Rangba ubah Preston Tingsong yang ke public hearing ke Sri Cement ong ru bahab penlong yang ke public hearing nomor kedai ke jing betak bikin doan ke an om bala menjur yang ke projek. Mi ke huri hura ke bajur halor ke public hearing ke Sri Cement hearing haiz Jantia Hills nomor ke jing pendan kam le air sat kemar ki kulit hadian bami jing persyak hayo umpleng. Ong Menteri Rangba duk keri Narendra Modi bapa sarkar ke pinha pinklan ye kedukong pinlong eksemen kat kum ke teknologi bat banjur di kejinggan kam dan pintikna ya kalawai ki samla puli. Bat wan pai biang kelempung dek kai duran kap Shillong anya ai dai ineng ki kinhun dek kai baklan na kejela senta kesni anya kun ke Shillong lajong bat kenong set. Ti parlok ketung ilapoi syakabekut jang kini ketuk khubor jengi mentah ke step haduk bangindai syambiang bat pi shibit janmit kublai ya pi barok.